Buram magajingay ngo ni kau yang gali sutrai, bang yok ani kalat, bang lawan play ke ekabo try Jisu, lale ya kajing kajonga, ngai ngo ya kajing iet, ngai ngo ya kajing ai kajongu, bang yok ban em kani kajing em ke barsian, namun tak kerteng kajong try. Lakai ngah kajing Kristan henry, kajing em kajonga kamlong kata kajing em Kristan, ngam simitu utau try Jisu long way, henry ngalayat bang kani kepertai, ngalai em bang kepertai. Mengalayat akan jing subha jangan dengan pertai. Amsum kan mau eu tahu Jisu diwe. Ngasu tiap tang kerteng henry umdan hapok kajim ke jonga. Rai tat ada mai kendu kajing ia kajim ke jonga. Dai hadu tak kapor mengasos tu mengadon kam sisa uni Jisu Kristus. But ada hadu kapor ba arca kat sau kawan ke jingpang ke bejur akan dengan met ke jonga. Amsum lak su benei ai. Kikijat kilakhia kamet kelas sang khia bang lasang bantelot bat wan la kataro ngampat poi ban perkhat ye sepang ni Jesus Christ ngasu tho bang asyushania petang gi dawai ju gi doktor manganget bek maki kilan pen khia nga re dei hadu usnam arajar khat san khat wai terek ke jong benai January kari hadu takamiet ka pen kendo nga ngan wan show Jesus Christ bat dei hadu kata Keleman mengai bahkan ikan jialap hapo kapotanet limba ke television mengapet rehatu atau kamiat ke bapan kendit yang mengan wat uni Jesus Christ badai ka jialap ke jangi pastor bantai bai pastor pentu kebaikan hang tu sepang ke dujok bat ke beneng bat hari kado tu kan keleman ke bang apet je katu ke program ke kata yang bat abang ngebul ikan ikan jingkeli hapo ke jingin ke jonga ngan ayap akan ikan miat ngan poisyano bat kata ke jingkeli kelak ketik bah ya ke jimut ke jonga bat ngalaling mensim bat abang atia ngai ngu shay try kan ya bola yang kan dia ji tu pau bah abang atia ngai i be kan dia kedekot na gospel ke jong Lukas nong khatsan dekot balai ter hang tu bat adalah kim stem ngaliwat ya ke Bible bat ngapulia ke keren sepang tau long broad ubalaja no bat ngai ngu si shay try Uri try udang i sisa ini udang i sisa ini ke GM ke jonga maka yo ban pai su try bah bang puli ka tu farsi ka kren Jepang tau long bro belajar no hang tu Jesus Christ wang ngai i ndai pun dai teli halum ban ngaliwat tau we belajar no ban ngasu thu tau we di mano di manga ban ngai ngu sha yu try bo yai wat ya ke GM ke jonga kare tat adu ka khat artadik benai January ngai thu email ke belajar bat ngong akwap kendui i pastor bantai ban angu syai try be dari we bahin jingi men arkeme jonga i baju i funi i bat yong in sawan i pastor bantai dalam miat bat da apoi kemiat pastor bantai wan sisa ban angu bade hatu kemiat bi pediang yang yau Jesus Christ bo long tau nong penem long tau nong sensar apo ka jim ka jonga bat dere nadu takasngi bat hadu bamenta ngai angu syai try mangala ban yang scam na mentaka kerteng ka jong try hot apa ngelapan yang Jesus Christ tu kata ke jistong kam simla jano nang awat word kumtu kam simla yo marur word ya ke jipkia ndai ka jing syaptiam be ka don be ngasyaptiam be man kamiat abang athia ngasyaptiam be ngarang ling asa be ngarang bu be sai ka ni ka jingkeli syanungan len ndai hapor bang phone pat i pastor i ai nga ki dikhot nang ka ktien ka jong blai banginum syaptiang bat kat bang nang puli ki ti dikhot adang sedang ban yomat ka jing ta ka jing lai lut hapo ka jing ka jonga war hadu ta ka jing syaptiang ru ka ta ka jing kuslai paro ka jalut nanik po ka jing ka jonga bat nadu ta ka por bat hadu menta ngai ngu sya bo try bai bat scam nga bangala ban yai ne ha ka jing ai ka jong ba ngayo ban syakri ya ka kerteng ka jong try bat menta ngai ngu i pastor bantai pastor penturu ki belong kita ki nong syarai ki jonga ki belong ru ki no hikai ya ketien ko jong blai ha ka jim ka jonga ban ngai ngu yu try mangayo akan ka jing mangan man syakri nam ta ka teng ka jong bat komjoro ngai ngu ri pastor bantai ru bai kong strita ki nong yala man jong ka potent ministry sisa kila aiman sim sisa po ka jim ka jonga bat mentarong adon ka lang bat maki hi dang hi kai kono banganang la penjana sisu ya ka jim ka jonga ha try